Gubernur Aceh menyaksikan pengucapan syahadat warga Amerika yang masuk Islam di Masjid Warga Muslim Indonesia di Houston, Texas, USA. Gubernur juga menyempatkan waktu memenuhi undangan masyarakat Muslim Indonesia di Houston di sela-sela waktu bersama Kadis ISDM Aceh, Mahdi Nur, dan Dirut PT Pema Zubir Sahim menghadiri undangan American Association of Petroleum Geologic dalam rangka Conference Carbon Capture Utilization Storage di CCUS di Houston, Texas, USA. Kopi kayaknya wajah-wajah guys. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his messenger, is his Rasul. Congratulations.